Amahoro y'Imana bateze amatwi Shikamo TV n'abadukurikiye, ni umwanya wo kumva Ikinyarwanda ku buryo burambuye kuri mikoro muri kumwe nanjye Ingabo Z'Ijuru afatanyije na Regis Ode, ni umwanya wo kumva Ikinyarwanda ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuyahere aho Perezida Paul Kagame yanyarukiye mu gihugu cy'Ubufaransa ajya gushaka umubano n'amahanga. Turareba no ku makuru y'ibyavuzwe hanze, aho mu karere ka Burera abaturage bafashijwe bakabahereza umugezi, aho amazi bari barabuze amazi banywa bakoreshaga amazi y'umugezi, kandi amazi akaba batangaza ko abatera indwara izo zari ingingo mu kanya mu buryo burambuye. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yanyarukiye mu gihugu cy'Ubufaransa yagiye gushaka ububano bw'ibihugu n'amahanga. Reka iyi nkuru yacu tuyiramburirwe na mugenzi wacu. Perezida Paul Kagame yagiye mu bihugu byo hanze mu gihugu cy'Ubuholandi kujya gushaka ubumenyi mpuzamahanga kugira ngo tubashe kubona uko twitunga tuguma no gufasha abaturage. Yagiye gushaka imfashanyo yo gufasha abaturage kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere, kandi yagiye guhura n'abayobozi batandukanye, abayobozi b'Ubushinwa, Ubuyapani, Ubudage kugira ngo barwanye iki cyorezo cy'ubushita mu Rwanda, kugira ngo isi yose itazongera kuba iki cyorezo nk'ukuntu twari dusanzwe nk'ukuntu icyorezo cya coronavirus cyaducanze, kugira ngo baganire ko icyo cyorezo cy'ubushita cyone umuti. Ibi byose babimenyeshejwe n'umunyamakuru wacu w'igihugu cy'Ubuholandi. Reka tunyarukire Burera haravuga ko abakene bose babafashije babaha imigezi mishasha kugira ngo batazongera kunywa amazi y'urugezi. Amazi y'urugezi akunze kugira malariya cyane, dore ko akunze no gutera uburwayi. Ikindi kandi bashishikaje kubagezaho, babagejejeho kugira ngo barare mu nzu ifite inzitiramibu. Bafashe inzitiramibu nyinshi bazihereza abaturage batishoboye kugira ngo babashe kubaho neza ubuzima bwiza buzira umuze, kubera ko izo nzitiramibu zaziteramo n'umuti. Turanyarukira no hanze, reka dufate akaruhuko turaje gukanda. Hanze katugaruke ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Uburusiya bwatangaje ko intambara ya Ukraine izakomeza mu gihe Ukraine idashaka kumvikana n'Uburusiya icyo Uburusiya buyisaba, kandi twamenye ko na Ukraine hari ibihugu byatangiye kuyifasha mu kurwanya intambara y'Uburusiya na Ukraine, ariko Uburusiya ntabwo bwabimenye, babuguye igitumo butari bubizi, bafashe ingamba ku makuru arambuye y'Uburusiya n'Uburusiya